Ia talo falava lau fionga Savea ia ape foi ia sunga ia Isaac a paunga ia malo foi lenga lue nei aso malo le tawata faftai mo nga luenga o malo so au mai sa tunu fatala fasi pa ia man malu Samoa ai mai se lavana i tamama sina masolo mau mai nei po kalame malo le so i fu mau Malo sai fo. le so mo ne va no felo ai Na di lava. Ia te lo wa to tele I latou e vili mai lau telefoni ma talanoa mai le tāua tele o le whātāua ina o le soifua o tātou tamam tina mātutua wa malolo manu malo mai o lātou tiute ma Faiva I le tele o tausanga sa ngā lue ai. Le si vaenga sili o na tāua o le tāua o tātou fōma a wai vili mai. Mai te whamore mōle asa vea. O le are mele ka uia mako family doctors of hatu, auto family doctors. O le ki ma le tatala na I service providers ma po o ai lava mai tau te le tō tau o le housing. Tau te le tō tau o sisi mea. E o ai le wheelchair. E fo ele le titi eile tō ina po o le no fō whaatawa le vale. O mea umana e a maile recommendation I lau family doctor. Ioe. Ia le tāwole nā o le tāpolo kalame leo whaalongolongo mai ai. E o fo I alterations I tono le shower. Ia matoi whaale leo rails mo mea whapena. O le family doctor lava. O le ki ma le tatala le na. Atsi le fia o e ele mea mali na tupu le so. Awa o se tasi o a o malo. Sa whaatala noa. E a mai le fono. Le fono la le tūlangi leo tātou I sifo. Ia, au te lofo e te malamalama I le fono. A o lo ngā lulue whaatasi la ma le tamaitai o lata Noah Bernard. O la tau la I o lewa whaatuina nei le a onga le nae ta o le Oceania Career Academy. A le na ta uai nei. O se tasi o koso lo lato whaatido ina. O le level 3 ma le level 4. O le caretaking of our parents. O le well-being, health, ma le nursery. Ioi, lona mai o whapela talu moi, vai le lawa maua I le tali I le mele tala noa mai Etevise. Ina ia so e la I la tau o le ua I le vai tausanga lea. O le sifulu ma le valu tausanga I le anga I lunga. E mawhai o na anga I fo I ai o tau ina ia mawai se taimi e talanoa ma wha malosi au ia I la tau nei ia awana I toi wha maamulu mai sisi le mea lea a wau I la tau nei e wha lango o iai le recruitment e wha atumu oi le pūlea tu load wha afunga le tunu the void that we do have in terms of shortage of caretakers for our elderly sei sao noa le matau pūlea malona tau o tele ia mana ia whaftai lava Savea mana ia le nā tala fia o mau mai e wai e tele yo isi fo I vaenga ia lo whai o nanga lea. E foi e o te fia tele whalongongo atu o mai le tu pulanga pola e interest mai tu pulanga tala vau. A wā o vaenga ia o le lumana I leo pe ona taso I loa ma so sila fia. O le lumana I leo taso I le ngasai o nanga I sono le tunu. Ai mese tau ave ino taso wanga nu le ngangana. Ia mani tau singa o nei o taso sa mama tina matua. O le tapo kalame foi le wa mawa mai sa inga na wili mai nei tina ia o lo whaila tau kose sili taimi nei. E fia mana o mia se fisa soani. O na o wanu le mato o miti la tau fale o mai ilo lo fale mato whaile stari mati tilo iai. Ma tile lava ona faa malusia la tau e o e whaile ngā luenga lea. O le mana i o tele foi o vahenga ia na wili mai po o fea. E peila le wa maua mai le na au nanga. O le career force le si lea e tele foi wa. Over tos rutau sanga whaile au nanga. O le Ignite College le so tele foi tanga sa I54 ma kosasia. O I le skills and updates training and education I Tidal Road. So o le tele I opportunities la iai. Mo I lato uma ia ale fo I fasili mai ona maso sa sanoa le ama ma fasino iai.
ai te le fo leva no e fsasani la to study si e fai o fia wa vili mai na tinai o fai to fena fa mai na ma so fa se tsali ka pa ka fa no no mai lo po kala me Savea ia vili mai lo straight after our program ia organize lo e ma so fono o mai ma so resources mala na mai faile assignment ia ma so fa se no au tele fo yo o le tu o le kataso anga nu uma fa pe fo ia anga nu wana tangata o mai lo au na tsiai ma lo lava ma na fo le pokala ma na le au na fo le na mo tato la tangata Pacific ma lo fafta o la lo so tanga ma lo sila fia i ngā luenga le fono le fai nei bole mo le la tau fo i au nanga ma le tutua o tere science na mino o vili ai ona o le fia so sa e malato o te loina la so o nanga le ngatai I fo mai o dental care o tangata le taimi o le COVID ki le sa so tele fo ia tele la so o nanga I nei tangata I mea o food parcels ai o tele malamlama tele le tele o lato o isi lato e fo isi vaenga I per penina trust o isi vaenga e fea ngai ma o nanga I tangata Pacifica e so tele lava o tele malamlama tele le lato le loto lato ngaluenga la iai au te ilua wasa I lato ofisa I manurewa ai te iwa mato atu wa close down o I West Auckland yeah e alfa sisi langa le no whalongolongo e lungo le tatou Radio Samoa I le teimio le au au tele I maua atoa I le tulanga pe ei se latou polo kalame whapitoa mo tina amata mā tutua ai o leo mai le sili lo mafufau e whawhita uli e whea ngai mai latou ia e whaia le ngā ruenga lea au auna mo tangata mātua. A iai ni whawhita uli pe whaatalanoina fo I latou ia o na ia ngā ruenga ma whaatumutumu iai ia konkalate ia. O le ale so soani au utou, e iei se tau counselor po se tangata fo le whautuoina or an advocate on their behalf pe ao o ina whaafsanga I ma se pūlenga. Yeah, peo ole road le tawa na matole uni. A whapelo o tupu mai se ni whawhitau li tonu whawhenga luenga. Fiso tae mai lo tanga sa whainga luenga ia mato. Ona whailo la ia pe ta pena le fono. E whaatala no mo mua ia le au whainga luenga. E whaamatala o mamai a mai le history o le mele tupu. Ma titiro le mato e fuafua fo le tula fono ni sila. Ona whailo la ia le fono le whafsanga ia le employer ma mato le uni. A whaata se masanga sa whainga luenga. O I lai wheutanga iai. Ona titiro le I wara tele o taimi. O lai sa sanga sa whainga luenga. Ona lai mana o le employer shortcuts. Ma le si mea e whamai whalato wa le si tupe au mai. Au le titilo atu. O le au mai tanga sa fōwi e o mai le se experience. Ai tipi lalo ia. Ia tu la whainga wa le vananga lue. Ona o le tangata wa si le atu tele o lato tongi. I lo le vaenga fōwi e o mai. So it's all to do with finance, with the money. It's a ofi la so tipi te tuloia. Pe whaititia ia I tu la vaenga ia. So o le tele I o le sawa le uni o ina la a whaila e whaifeutanga inga ai matitilo po lai liko la so me lai whai a whai ai le ai. I ona ave lona ai a go to the next step e masana ave ia whaile mediation lea ai a whapea la vai le se fo. I ona ave lona ai tu la fono. Ai tele fo ia ia member sa le uni wa o mano mai cases o le mea nai le iai ma sarasanga ai e wao le ia I wheutanga inga ia po o whenga inga ia ma le uni ma a whailo wa soli la so wale e tau sia o inala e lava vea ai la so e ai ni tu la fono onga o umar whatatia e pui ai tangata whainga luenga nei ua matua soli pala e tangata ia employers.
Io e tula fono peila le pe o lato I tula e mawhaina e lato currency hours o I tula ia ngā lue tangata a whapela e sauna over te lea silunga o le fast food I tula le vai aso. A whapela o lea e mana o se si pe 2 extra hours e mawhai. Ai a whapea mai I whainga luenga another 8 hours. It's almost like back to back. It's illegal. Ona la le health and safety tangata. Ai a whapela wa I tangata pa mai ia e musuro la le atuli oe. Ia e nā tonu ala. I le se la tō. I le mawhaina whai e la tō le mea. Ona ea foi. Ona o le si e no forma te o whapea mai loa tipi tū la, ai le ai se whaasana noanga ma le se process, o le si roll te lea ana le uni. Make sure proper process in place, ma follow ai company, o al me foi nai e tere la vea ai company, o nai ta iau whamai utuli tanga sai le ai, ma se suenga, ma se iloilonga, e ta tau mo whaatau tū langa le o iaia. So the consultation process, ma follow the due process, so se taimi e mōli a ipe ua i se whalawelawe. So o lau tō whautuanga I tangata. A mai so le whawhonga mai tina amata mai ta I Samoa. E iei fo I li tu pāo o li I lātou te whaiala ngā ruenga le nei? Iei fo I wa amatan tō tele mai rā le au Filipaina, au Inkia, Io e apo tō tele fo ia na ia li ipo ta maalo o whainga luenga lea. Ai whitau ia wal tō tele fo io o nei ta mama tina e matu tō tele ta maalo o lato mana o mia lea au nanga. Malo, whaiwhtai le tāwu telo le nanga luenga. Le alo lua so tanga masi o tua whawhine leo le Queen of Tuvalu, whala haulangi. Oi, ia, sa masu tala no ne sa whaile whono, ma te whailo haile so waleile. A toilo na ona suta sang. E whailo haile ai manu kawe, e whaile maa lunch molo nas whanau. O whala. Ia, tu sa whala na grandmother le, e tu wale, watele na iele o solea. Ia, o whala fo ele, tai whewheo o pale mia mo, tangata umale el pale mene. Yeah, o whaafia nā rui lunga pokalame le breakfast program. She just say is SED se le tai a whima e te leo no nā alo whai tangata Pasifika o me whai nā I taima ma ina ina ai o le I tai mea ia whale tonu waima so whai ene tangata whainga luenga. Never tau sanga o mā ngā lulu e whatasi ma le Queen of Tuvalu. Fua ia I le awhi salau iwa sifulma le tolu. Whaato a te tala I le leiti o ale Pasifika o le siufonga o tangata atu motu o le Pasifika. The Voice of Pacific People, Radio 531 PI lele wa Pacific Network I le teimile nei. O mātou nei na mua te tala ina le nā leiti o ma le nā la leo le awhi salau iwa sifulma le tolu. Na whanau mai ei ma le urua I Pacifica Festival le taimi lava le na. Wa le walana tu ma te tala noi la upor kalame le ma. Ma le ale wa te I le whaalongolongo mai. O le wa e mua I malai le tā tala noa. Wai whai poilana po kalame tu waru ia fia stona. E sa. Wai poilana le tio, yeah. She's really good. Yo o se tangata le lei mai loa malawa tu walu ma tangata atu motu le Pasifika. Awa o le whina wane nā male a whala aulangi. E me whalolongo mai ia te ngata. Ia ai tā motu. Actually for ia I le tau pitonu ia West Auckland. Tele o whala patusonga ia ma. Awa tu ia. Tele mātou te ngā lua whaatasi fo I le komiti whaafoe leo o lo whautua ina le Pasifika. Le fono a le Fau Pacific Wardens. Ia ma le Fau Warden as well. Ia, al committee fo le nā mau te se e ma le Queen of Tuvalu. O no le tāua. O le o involve ma tilo ma malama I mea e tutupu le tau I tu malo. Mai ai tangata mātutua se I o I tangata laiti. Ma le tupulanga te lavau. Wa stasi leo o porkalame na mātou whaatuina, ale Radio Samoa, o le Sava Valley.
Lea la, ole au sava valisiri na to o tele o tangata mātutua. O au kilani sifu, ma o nā fo lena ta wala mai ai ia me o pui nga fo lele ma o mo le COVID. Ia, mai fo ia mātou fo mai ma nurses, ia e siaki ia le toto mawalunga. Na siaki isi wha mai o a fia ai i o tātou tangata whatasi ai. Ma le committee lea o le elderly, age concern. Ia, ono o mea la i o meo a fo i o rails fo i le, ma whai ona pi i atu ai, ma o tangata mātutua i o lātou, ma o ta malawa. Ia, lewa e loa nei le tae ole nei. I le tau o i meo a fo i service providers ia, o lau fo mai lava, o lou ai ngā. E mawhai o na mō ai i le sosoat. Ia. Me fo ia wai, o le fo mai sila fia lei sto ainga ma sila fia le history tangasa lea. O le sime sa ua te roe tele lei sila fia tangasa. O mei o lifi pe a whape, e lifi whafo le skepu. O na iesi ainga na wala tuai wa lua tau sanga ile i o silo ma tuai whafo. Ile la. O na whamai le mawhaina si i whafolo na meo tia. O inala na connectai. Na whaile le lifi le i whafo e whaingofia na la tuai lunga tau le step wale tau na whaitoa. So tele whaare tanga so o whamasale na o nanga e sea le tau e mai e vaenga i providing a history. O le a lau tau so tanga i le si fo i whalapu patonga lea New Zealand Disability. E tau le ein so tanga peo so tanga mātou e ala i tanga sa whainga menga. O nei to tele fo ia i vaenga leo lo whainga luenga le area leo. Mental health and disability. Pela o nā lea e elma so tanga ai so tanga lava la lea mātou ma employers i e whaia le e providing le service lea. Ai o mea o mā ia e whasatau lava i tutongi mai tu la sanga whainga luenga. I o telefoi o employers ia. E play mai la so wha mai le lava supe mai le maalo e whainga luenga ia. Ia ona tanga whawhelo la so whain la so awala e mawasi la so polo fiti. Ia ai safa ia ma vaenga ia safai o tanga whainga luenga marai tangata ia mana amia le sasoani. O lai e whaalongolongo mai ta maam tina mātutua o le tātou atunu. O lo o iai a lātou whanau, fo lele o leo of sosoni iai ma wa aia fo i lātou, o nisi fo i wa umamai a onga o le ta isfuru valu, ta isfuru iwa. Wana nofo lavo whātua i mātua, ia nofo loi waililo matua le nale. Ia e sa o wa whamerikala le mātua grandfather, na maliu le mātua grandfather, o se lau male ono o na tausanga. Wa i nā fo i, e loa i se a inga lelei. E lelei o na tangata le wa inga o lātou tamam tina mātutua o le umi o le soifua. E alana umi. O le lelei o le wa inga, lelei o le tausinga, e le whaatamala o tau mafa, e o le teimi o fō mai, o le moe lelei, malo lo lelei, ai lelei. Ia, a mai. Wale, wa mako kaule o lea o ngā iskemi a whamai kalala matina. Ia wawai, ngā wolea o onga kama ngā ngole, o le whainga au whea, e whamai le tala le toi na vai. O le poko le akua, o le mea le akua. Tala maalia ia. Ai, toi whamana tuaila ia le ia i la tōlo whaafonga mai. O lau telefoni, e mawhai, ia, wā leo wailo nei, e mawhai, o na o wina oe, train le lei, ia, ma au mailo a aloa ia. E te nofo lava le tau whale, ma wa ailau ta māma lau tina matua. A au la walo ia matutongi ai oe. Ma le whalo alo a tawalunga, ele tā pol kalamele so. Ia ola o telefoni o le olu a fitu, whātoru tasi, manu Faiva luono. Manu Faiva luono. Ioi. Ia. A iei sisi vaenga e te fia sau no iei a tātile tau mā vai. Ia. Ta tala le lava noa mo oe le tua Filipo. Oe fo i le. Whaftai tele mo lava noa e tatara noa tuai nei tu tāua le ngatai i nei tangata whainga luenga.
Walto tele o sa sanga tsainga luenga e mai Pasifika. Ia e mai se foi tau singa o Samoa matina. Ona ese uma lavana e sa sawainga o isi ainga e absangi o isi ainga e mawhauna tau silfale Samoa matina. Ai e foi awala sa soni nei ainga e whape ave Samoa matina i o ile whare tanga Samoa tua. Wai e ia e isi taimi e mawhaina ave mo se vai taimi por sina yaso e malolo tangata le to sima e mawhai ona malisi mea awhai ave i e ta ua foile le to anga e waaima o wai le ni se sila tona i loa e ta mama tina i loa ta tole ainga ia ai whaftai tele mo le wanoa e o te fia tele fisosoani au nanga whatau waa ia ma fisosoani e to e whaftai tele ta mama tina i to ta pua inga i to ta talo lo manu i ngā luenga lo maso whaia o nau i maso ni au na whatau waa ia whaftai tele le pukalame nei wa o te loa ina i taimi o unga lue ai o ka ia nei mātua Samoa matinama sama e whaanongolongo pei paule o le awale fiso sae to i laso mai lo ai mele tupita so sunu matatu tangasa o le tio Samoa e le ngasa i pese ia o tatalo ia mai se foi ia whamatalanga po updates e mai mele tupi Samoa pe nei foi vai taimi whaftaitele lava Savea mo no wavanoa Nalo, whaftaitele lava i le tā mawhtanga wa tā ua tele wa e whisiri atangata o a whee sa wai e te vise lunga o le polokalama whato le aso lulu langa wa pisi tele le aso ala ua sa unua nei le Radio Samoa whato au manei ana o tai natu whelafulafo inga i tono le mautafono ma le pale mene o New Zealand na sa unua ai ia se tasi o whaipule leo ngā le pili leo o le New Zealand o le citizen New Zealand o tangata Samoa ma le whale tonu o le waale ma ngoto i Samoa. Saunua sa o lava i le whongwhtalai. Mr. Speaker, e le anga a walo of sota inga ma whaasala launga. Lale mea ua le ave ai i a whaamatalanga ma invite le Radio Samoa la tau te whaasala wina so se li poti. E mai tonu le mautale nei e a fia ai i a le mataupu leo le waalea. Ma isi mataupu te tele e a fia ai i a Samoa. Ia, o le nā, tā ua tele i le whaalongolongo mai. Whawhitai o lātou wāmana ia ma o lātou wālo ia le au unanga whātau waa a tama whanau o le tunu. Ia, mai se fo i le nei a la leo, ia, ma ua wha leo ai ia langona. Ma mea o lo tutupu le tātou o tunu. A ia manuia tele malolonga o le whiawhinei. Ia, ma tō whanga le poa nā nei, ia ma le ala usu fo i le ngā e o le lāta au. Se ia o lava i na Gagaifo Faiva o Samoa. Ia ia manuia tele, ma whaasoi fo ia. Manuia fo i whaftai lava, so whaasoi fo. So whaasoi fo.